what's up, We beautiful can, people? This and is we your will. channel, this is your TV. It's a black We people can, once again. and we Reka will. nongere mbashimire cyane uburyo turi kugenda tubona mu dukurikirana gatanu kuri gatanu. Ni iby'agaciro kugeza kuri uyu mwanya tumaze kugira aba subscribers 700. Ni byiza cyane. Imana ikomeze ibongerera umugisha, Imana ikomeze ibahe kuba mwadukurikirana cyane, ibongerera umugisha mwinshi udahagaze. Uyu munsi nanone tugiye kubagezaho indirimbo udashobora kubura kuri playlist yawe, indirimbo nziza cyane z'abahanzi, harimo abakizamuka n'abahanzi basanzwe babikora. Ku mwanya wa gatanu turasanga indirimbo y'umusore bita Daymaker, ni umusore we Musanze. Indirimbo yayise ngo ni Besto, indirimbo nziza cyane imaze ukwezi kumwe isohotse, ariko imaze kugira aba viewers bamaze kuyireba, imaze kugira 4,000 n'abantu 600 na like 385. Akaba ari indirimbo yatunganyijwe n'umuproducer bita Festboy, umuproducer nawe ufite ibigwi wakoze mu mastudio yagiye atandukanye, harimo nk'ibisumizi studio ya Riderman mu myaka yashize cyane. Iyo ndirimbo rero y'umusore bita Daymaker ushobora kujya kuyishaka kuri platform zose wayihasanga. Akaba ari umusore ukorera umuziki mu mujyi wa Musanze. Ku mwanya wa kane turahasanga indirimbo bayita My Lover, indirimbo ya Josh Kid ari kumwe na Tycoon Ndahiro. Tycoon Ndahiro akaba ari umublogger wa hano mu Rwanda nawe uzwi. Akaba ari indirimbo imaze nayo ukwezi kumwe, imaze kurebwa n'abasaga 49,000 hafi 50,000. Akaba ari indirimbo imaze kugira like 2,000 n'abantu 657, comment 215. Akaba ari indirimbo nayo wumva ko ifite amajwi meza cyane, yatunganyijwe neza cyane. Umuproducer wayikoze ntago tumufiteho amakuru arambuye, ariko ni indirimbo nayo udashobora kubura kuri playlist yawe. Hanyuma ku mwanya wa gatatu turasanga indirimbo y'umugore umaze imyaka myinshi cyane muri uru ruganda rwa muzika w'umunyafurika. Ubu nta wundi bamwita Angelique Kidjo ari kumwe na Ayra Starr, indirimbo bayise ngo You Come Back. Akaba ari indirimbo nziza cyane, indirimbo nayo imaze igihe kingana n'iminsi 2 gusa, imaze kurebwa n'abasaga 200,000 kuri YouTube channel ya Angelique Kidjo, kuko ni indirimbo ye imaze kugira like 1,004. hanyuma plutôt imaze kugira like 13,000 na comment 1,004. Akaba ari indirimbo yatunganyijwe mu bijyanye n'amashusho n'umu director witwa Emmanuel Agbeble, production supervisor nabaye Samantha Saint Pierre, second DOP bamwita Barame Films, set design yakozwe na George Plazas. Akaba ari indirimbo nayo yasohotse ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo. Akaba ari indirimbo nayo udashobora kubura kuri playlist yawe. Hanyuma hakaza indirimbo y'umusore ukizamuka, umusore nawe uri kubikora neza cyane wa hano mu Rwanda, bamwita Classy Fields. Indirimbo yayise ngo ni Isabella, akaba avuga uburyo Isabella yamutwaye umutima. Akaba ari indirimbo imaze kurebwa n'4,000 n'abantu 700, imaze iminsi 9 gusa, imaze kugira like 352, comment 64. Akaba ari indirimbo nayo washakisha ukayishyira kuri playlist yawe. Uyu musore ikindi ushobora kujya kuri channel ukabona n'izindi ndirimbo. Ngewe mu basore bari kuzamuka neza, uyu musore kabisa ari kubikora neza kuri jyana ya R&B. Akaba ari umusore ubona ko nawe afite akazoza keza cyane. Turahasanga indirimbo y'umusore bita Isma, indirimbo yayise ngo ni Burabyo. Ikaba iri kuri channel ya YouTube ya Isma Music, imaze iminsi 4 gusa isohotse, imaze kurebwa n'abasaga 2,000 n'abantu 454. Akaba ari indirimbo imaze kugira comment 65.
hanyuma wenda ibindi bitandukanye wabimenya ukoze subscribe kuri iyo channel y'uwo musore, cyangwa se ukanamusacinga kuri YouTube cyangwa se no kuri Instagram ukabona byinshi kuri we. Ariko indirimbo bitabura byo ni indirimbo nziza vraiment, umusore ufite umwihariko we wumva ko atandukanye n'abandi ba upcoming mu bijyanye n'imiririmbire. Hari ukuntu umuhanzi aza ukuva batangiye kumugereranya na runaka, ariko uyu musore Isma afite umwihariko we cyane. Hanyuma reka tujye ku ndirimbo wenda tubona iri ku mwanya ukurikiraho, ni umusore bita Joe West, umusore wamenyekanye cyane abantu bakunze ariko wari umaze iminsi atigaragaza. Indirimbo yayise ngo ni I Promise, hanyuma YouTube channel ye yitwa ngo ni Joe West The Star. Indirimbo imaze amasaha 24, ubwo ni imaze umunsi n'amasaha 3 gusa, imaze kurebwa n'abasaga 11,000. Wayisanga kuri channel ye ya YouTube ya Joe West The Star. Comment zimaze kuba 140. Joe West rero nawe ni umusore uri kubikora neza cyane. Hanyuma kurikiraho dushobora gushyiraho umusore bita Bobby Banks, indirimbo yayise ngo ni Samantha. Abahanzi buri minsi bari gukora indirimbo z'amazina y'abakobwa, bivuze ko ari season y'urukundo se niko twabyita. Indirimbo iri kuri channel ye yitwa ngo ni Bobby Banks 4K, yakorewe muri Cash Records n'umuproducer nyine ukorera muri iyo studio yariwe Cash. Imaze kugira like 250, hanyuma comment imaze kugira 74. Ni ukuvuga ngo iminsi 3 isohotse. Ariko uyu musore bita Bobby Banks ni umusore kabisa ufite tala itari naha idasanzwe, ari kuri level nk'iyaba Amalon, kuri level ishimishije cyane, level yo hejuru nimbivuga ubyumve. Bobby Banks yahoze aba muri Round Sound ya Prozed kumwe n'abanyish Kevin n'aba OG Tutone n'abaririmba n'abandi, ariko kugeza kuri uyu munsi menya ari kwikorana kuko yaramaze igihe adashyira ibihangano bye hanze. Indi ndirimbo twababwira imaze isaha imwe isohotse yonyine niyo musore bita Satbi kuva mu gihugu cy'u Burundi. Channel ye ushobora kuyisearchinga ni Satbi Official. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abasaga 35,000 n'abantu 112. Like ni 12,000, naho comment imaze kuba 2,000 n'abantu 17. Indirimbo imaze isaha imwe yonyine. Ibijyanye n'amashusho yatunganyijwe n'umudirector bita John Elats w'umurundi, akaba ari umudirector nawe umaze kwigarurira East Africa kuko akorera abahanzi benshi cyane bamaze kuba bafite izina rikomeye. Bigaragara rero ko ari umudirector wo kwizera. Izo akaba ari zo ndirimbo twababwira mushobora gushaka mugashyira kuri playlist zanyu mukazumva, akaba ari indirimbo ziryoheye amatwi ndetse no kuzireba. Reka dukomeze tubashimire cyane. Iyi ni Black TV 250, mukomeze mukore like, share, comment. Ni by'agaciro, turabakunda cyane. Peace and love. We can and we will. We can and we will.